Kanora Evelyn Higher Secondary School kumba julong manusnem menta kasingi kahandri tarik uyayong kalapin hap perda no yaka annual sports meets 8,000 alpulai hagaba Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tita Swell Khan ulawan banishim menta kumu kongsan hagani kasingi bapin hap perda no yakani ka sports meet jong ka school lawan banidon bentalang ru deki pastor jong ka balang ublay kwalapati hagajingadon lang bat kinong hikai jong ka ni ka school hagani kasingi bapin kut yaka tayo kemen jagi kena school kaladon ke jinge le kai final basketball hapeng ke red house bat ke blue house jagi senior boys bat ke kenhon ke bla job hagani ke jinge khon ke de ke blue house na kalyang jong kongsan uba Tita Swell Khan habai kren haga jinge lang ulapan pa ba haga jinge le kai kidan ki barem bat ki job hinrei kim dei pat ban pendu men siem na marba makiru kila dei ki nong job A big round of applause for them. A round of applause, everyone. They have indeed done. Nangit ba baro na preng jumpi pilih sim bentab ha. Kabalong kawin na ki activities ki bagi school baro akong kini kapor ngai i bagi pelong ya gini ki annual school sport. Kumno ban pelong yapi di kena school om tang bapin pelet jimut ada jipuli ke jompi rei kumju kumno ban kilan ne kamet ke jompi bapin long di kena ki basmat ki basting ki bakwet ki bakhya bat lengba ke jintbet ke jompi ru haka lain jom sport kalaru banlong galak kalenti na berta jongpi hadian habut let's say don na pedeng jongpi ki badon lagi jong ki sap ki paper hakis jingle kai lani haki nu ki activities ki ba school ko pelok tangange pila isim berta syir hem hang hoi ko melong mene ka jing job ka jing ram ka don den rei ko kongsan ka dei ka jing isim berta ka jongpi ba kendiat hari ini kendiat penai ki beladap nakaliang jong i Presiden jong managing committee pat kinong hikai kilawan bani kendo ina
haka office trikam ke jonga ban penpau ban yathu spang ke history jo kani ke school bat kham tam ya ki jingdon kam ki ba school ke dot kam na su thu ke don ke jing e namal ke jaka balong ke bakhem bagi dang don ru sibun ki jingduna ki ba school kahap ban penbiang na benta ke jingbiang jati di kena school namar kum ka balang ni suthu kamle ke basuk ban seng school ha ban yaksai ha ban mat sibun ki jinge kum nu ban penbiang dan rei ngaso ban aingo yuble ba wan lang ba jo kini ki jing tenjo ki ba ka balang ke kendo lari ka managing committee ke kendo reublei sumla ino iti bagani ka school kala banian kumni kumbakalong haduk mentah kumbunga ong na kalian ka jonga kumbuwei na kikun jo ka balang bala panhe pansan na kani ka balang ngasmo bangadon ka jingkit ram baha bangadon ni dalat kalenti bangadai banlei ngaso gadi ka kamra mo ka jonga bangadai banle kat akapor ka barik ka jonga tenakalian ka jonga ngalay keren badi pastor badi presiden jo ka managing committee ngalong ba kat ka bangala nakalian ka jonga ngan persyang mapitip apo district council kam dadai ka mo kadi ka institution ka bedai bat ki sensyar ke khadar ke rikti ke dustur bakum tater kamdadon ke developmental scheme dengan ongkat bangadon nakalian ke cuma ngansa no senyang lagi ngansa le ya ke badon kam bat ban peniat seperang yang ke kam ngalapha iki engineer ke cuma banwan ke school ban pet ya ke ba la an le